Angiphinde futhi nginibingelele ngegama elihle likaJesu Kristu, amen. Sifunda incwadi yesambulo, njengoba siloke sibona nje bazalwane, kuyithombe ezivelayo ezivithazayo ley'fundo, incwadi yesambulo. Ekuphileni kwesifundo sizoba nesikhathi sokuthatha imibuzo noba ama-comment. Ngisho noma ungenawo umbuzo, uma kunento ofisa ukuyisho ungayisho. uNkulunkulu uyajabula kakhulu simbonga ngento asifundise yona noba ngento asenzele yona. So sizobe kuyiso isikhathi emva kwesifundo. Now asine incwadi yesambulo chapter 8. Sambulo chapter 8 sesihambile bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela sesifundise ngayo. Sesikusambulo chapter 8 manje. Siyahamba impela and ngiyakholwa ukuthi uzothi uphela unyaka sizobe sesidlulile ku-half wencwadi yesambulo, that is chapter 11. So sesidlulile lapho. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe siyoma ku-chapter 14, but kuyobonakala ngokuhamba kwesikhathi. Sambulo chapter 8. Kwisambulo chapter 8 bazalwane, into esifunda ngayo, sifunda ngamacilongo ayisikhombisa. Ake mhlambe ngiveze nje iy'thombe kancane kunento engifisa siyibuke. Sifunda ngamacilongo ayisikhombisa, and njengoba sifunda ngala macilongo nje ayisikhombisa, kuyabonakala bazalwane. All right, siyabonga. Isifundo besifunda yilokhu bazalwane, angisho siyakhumbula. Besifunda ngey'mpawu eziyisikhombisa. Iy'mpawu eziyisikhombisa sasuka kwincwadi yesambulo chapter 4 all the way sifunda from chapter 4 to chapter 8. Manje sifunda ku-chapter 8, sifunda all the way from chapter 8 to chapter 11. Sifunda manje ngamacilongo ayisikhombisa aphethe iy'ngilosi eziyisikhombisa. Athi ma evuthela kwenzeka izinto la emhlabeni. Sifunda ngalawo macilongo ayisikhombisa. Now ukuze siqale nje la macilongo ayisikhombisa, asiyeni khona-ke la akhulunywa ngawo khona ku-chapter 8. Vele siqale ku-verse 2. Sambulo chapter 8 ku-verse 2. Siyaqala siyafunda ngamacilongo ayisikhombisa. Inhloso yethu namhlanje i-introduction. Sizobona nje ukuthi la macilongo ayisikhombisa kahle kahle asho ukuthini, akhuluma ngani, and then-ke sizoloke siwafunda step by step eziqhubeka ney'fundo. But namhlanje sifisa nje ukubona indlela aqala ngawo la macilongo nezinto uNkulunkulu azambulayo makuqala ukushaya la macilongo, and then sibuke ukuthi akhuluma ngani la macilongo. So bonke imangalisayo ngempela. Chapter 8 sizoqala ku-verse 2. Ngicela sifunde from verse 2 to verse 5. Siyabonga. Yebo. Uverse 2 kwisambulo 8 ufundeka kanje. Ngase ngibona izingelosi eziyisikhombisa zimi phambi kukaNkulunkulu, zanikwa amacilongo ayisikhombisa. Kwase kufika enye ingelosi, yama ngase-altare inesitsha segolide sempepho. Yanikwa impepho eningi ukuba iyelekele emikhulekweni yabangcwele bonke phezu kwe-altare legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. Kwase kwenyuka esandleni sengelosi umusi wempepho nemikhuleko yabangcwele phambi kukaNkulunkulu. Ingelosi yayisithabatha isitsha sempepho, yasigcwalisa ngomlilo wase-altare, yasiphonsa emhlabeni. Kwase kuba khona ukuduma namazwi nemibani nokuzamazama komhlaba. Amen. Amen. Nabazalwane, isimanga into eyenzekelayo la. Kubonakala kuqala izingilosi eziphethe amacilongo. Ingilosi eziyisikhombisa, ingilosi nganye inecilongo layo eliphethe. Kuthi sisalindele ukuthi sizotshelwa kabanzi ngale ingilosi eziphethe amacilongo. Sesitshela ngenye ingilosi ehlukile futhi. Seyibona leyo nto. Akuqhutshwe yona nale ingilosi eziphethe lamacilongo. Kuthiwa zilungiselele kuwashaya amacilongo. Asatshela ngayo sekuqhutshekwa sekukhulunywa ngengilosi ephethe isitsha sempepho. And siyatshela ukuthi le ngilosi lephethe isitsha sempepho, le mpepho le iyayinikela kunye nemikhuleko yabangcwele. Now kuthiwa futhi bonke abangcwele. Kunento bazalwane ebalulekile ngifisa siyibone ngale ngilosi ephethe isitsha sempepho. Sihamba sibuye sikhuleke nje kwesibili.
Nkosi enothando olumangalisa kakhulu, sisafunda ilizwi lakho elingcwele. Siyakunxusa inkosi yezulu. Ngathi Nkosi umoya wakho ingcwele ungakhuluma kakhulu kithi sonke Nkosi, ukuze sikhule ekuthandeni, sikhule ekukwazini, sisondelane nawe ukuze silungele ukubuya kwesibili kaJesu Kristu. Ndiyacela inkosi yezulu kakhulu engathi ngawuncede kakhulu umlomo wami ndingumntwana Nkosi, engathi ngathetha wena ngingathethi mna. Sicela konke ngegama likaYesu Kristu, amen. Bazalwane, Amen. lana kukhulunywa ngengilosi ephethe isitsha sempepho, and le ngilosi le ephethe isitsha sempepho kuthiwa kunomusi wempepho okhuphukela esandleni sayo le ngilosi. So ngamanye amazwi kumele sibe nesithombe nje ezingqondweni zethu, ingilosi iphethe isitsha sempepho, and then kukhuphuka umusi osuka ezandleni. Siyayibona leyo nto ukuthi usuka esandleni noba ezandleni zengilosi lo musi lo wempepho ukhuphuka kunye nemikhuleko yabangcwele. Nabazalwane, kunento engifisa sikhumbuzane ngayo. Mawufunda kwiTestament elidala, umuntu wayephatha isitsha sempepho uyedwa kuphela, kwakungumpristi omkhulu. Siyayizwana bazalwane, kwakungumpristi nesitsha futhi sempepho. Leyo mpepho leyo yayimele imikhuleko yabangcwele. So kwakuyimpepho eshiswayo njalo makukhuleka abangcwele, noma njalo umpristi eyongena phambi kukaNkulunkulu. Into le wayenza umpristi emsebenzini wakhe wokunxusela abangcwele. Nala sithola isithombe esifanayo, kodwa manje instead of umpristi uvela ingilosi, kuthiwa ingilosi ephethe lesitsha sempepho. Futhi kuverse 4 kuthiwa le ntuthu yale mpepho le yakhuphuka kunye nemikhuleko yabangcwele isuka esandleni sale ngilosi. Nabazalwane, nake ngifisa ukuqala ukuthi sikubone lana le ngilosi akuyona ingilosi ejwayelekile. Kahle kahle lana kukhulunywa ngoJesu Kristu imbali. Siyakhumbula esake saba nesifundo la bazalwane sifunda khona ukuthi ngesinye isikhathi eBhayibhelini kuye kuthi kukhulunywa ngeJesu, kuye kuthi kukhulunywa ngoJesu kodwa aveze okungathi yingilosi. Thola ukuthi mhlambe umuntu ozobembona njengoJohane uzobembona yena abone engathi yingilosi, kanti kusuke kunguJesu indodana kaNkulunkulu umdali wethu sonke uqobo. Siyayibona bazalwane, kungani ngithi nguJesu? Yingoba bazalwane thina singabangcwele, singabantwana baNkulunkulu asinxuselwa izingilosi. Siyayizwana bazalwane, uyedwa umuntu esinxuselayo ummeli wethu nguJesu Kristu olungileyo. Mawufunda incwadi yamaHebheru 7 kuverse 25 kukhulunywa ngoJesu ophila njalo ephilela ukusinxusela. Futhi lize lithi iBhayibheli mawufunda kuTimoteyu kuchapter 2 down verse 5 liyasho ukuthi iBhayibheli ukuthi uyedwa ummeli phakathi komuntu noNkulunkulu, hayi ukuthi baningi nengilosi ziyama. Cha, kuthiwa there is only one intercessor, kuthiwa nguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Siyabona bazalwane, usho kanjalo futhi noJohane. Sekhumbula kuJohane oqala chapter 2 verse 1 uthi, bantwana bami, lokhu nginilobela ukuthi ningoni, kodwa uma umuntu esona asazi ukuthi ukhona ummeli phakathi kaNkulunkulu nomuntu, uJesu Kristu olungileyo. So ayikho ingilosi emela abantu phambi kaNkulunkulu. Ingilosi ziyathunyelwa ziza kithi zizosilekelela ngalezo zinto. Siyabona lento bazalwane, kodwa azisimeli phambi kaNkulunkulu ingilosi. Kahle kahle ngaze ngithi ingilosi zimela uNkulunkulu phambi kwethu. Siyabona leyo nto, yizingilosi ezenza umsebenzi lo sihleze sibonga ngawo uNkulunkulu. Thothi mhlambe besihamba sacishe sahlangana nengozi savikeleka, but phambi kaNkulunkulu umuntu ome between uNkulunkulu nabantu nguJesu Kristu imbali. And le mpepho bazalwane okukhulunywa ngayo ekuthiwa le mpepho le ikhuphuka kunye nemikhuleko yabangcwele, le mpepho le imele kahle kahle ukulunga kukaJesu Kristu okuyikona bazalwane
okusinxuselayo phambi kwaNkulunkulu. Njalo masikhuleka kuba nempepho eqhamukayo phambi kwaNkulunkulu kunye nemikhuleko yethu. Uyazi ukuthi kungani kumele kube nempepho eqhamuka phambi kwaNkulunkulu kunye nemikhuleko yethu? Yingoba bazalwane, ichaza kanjani le nto? Thina bazalwane singabantu akumele bengafanele nokufanele ukuba uNkulunkulu uyasiza imikhuleko yethu ngenxa yesono. Kungenxa yokulunga kukaKristu Jesu kuphela ukuthi thina siyazwakala imikhuleko yethu. Sayizwa le nto bazalwane? Kungenxa yomsebenzi uJesu awenza eCalvary ukuthi imikhuleko yethu iyazwakala. Ngicela ukubuza bazalwane. Impepho le mayikhuphuka ikhuphukela kuphi? Ngoba khona isitsha sempepho phela, angisho kunesitsha sempepho la ishisa khona impepho, and then silindele ukuthi impepho iphume esitsheni bese kukhuphuke umsi lo wempepho. Kodwa masifunda la bazalwane incwadi yesambule, impepho ukuthi ikhuphukela kuphi? Singa-unmute nje bazalwane siphendule, ngiyafuna ukuthi ngiyizwe le ndaba siyikhuluma. Impepho ikhuphukela kuphi? Okay bazalwane, siyabona manje ngiyayizwa uverse 3 lo. Yeah. Now ngicela sizwe uverse 4. Mangithi ikhuphukela kuphi ngisho ukuthi isuka kuphi? Angibeke kanjalo mhlambe nami ukuthi isizulu sami sibuye sibhede nje bazalwane, ngixolele. Ngisho ukuthi isuka kuphi? Isuka kuphi le mpepho mayikhuphuke? Ikhuphuka ngesandla sengeloso kuJesu Kristu. Kuthiwa iphume ezandleni. Siyayizwa le nto bazalwane? Kuthiwa iphume ezandleni, intuthu le ibonakala iphume ezandleni. Uyazi ukuthi kungani kunjalo? uJohane wabona leyo nto. Yena uJohane ukhuluma ngento ayibonile. Siyayizwa leyo nto? Kodwa nathi kumele sicabange. Kunesitsha sempepho. Singabantu abamnyama ngiyakholwa ukuthi njengoba samkhetha uJesu asisawenza amasiko, impepho ingakho singasayazi. Mhlawumbe abanye bethu siyamangala ukuze ukuthi hawu kunempepho eBhayibhelini. Into enhle leyo bazalwane masimangala ukuthi into esingasayazi. Kodwa ukubone makushisa impepho ngesikhathi sasisebumnyameni. Sasiye singene kushisa impepho yayifaka esitsheni sayo impepho bese intuthu ikhuphukele lapho. Ayikho impepho eshiselwa esandleni. Siyayizwa leyo nto? Nala kunesitsha sempepho ekuvezayo ukuthi impepho le ishiselwa esitsheni. But yini eyenza ukuthi uJohane abone ngathi impepho ikhuphukela ezandleni, okanye isuka esandleni sikaJesu, ezandleni zikaJesu? Kunye bazalwane, yingoba ezandleni zikaJesu kunento ekhona uJesu ayivezayo njalo masikhuleka, ekuyileyo nto eyenza ukuthi imikhuleko yethu izwakale. Yini esezandleni zikaJesu? Ngamanxeba. So ngifuna sibe nombono bazalwane. Makukhuphuka lo msi lo wempepho usuka esitsheni sempepho, uJesu phambi kwaNkulunkulu ukhipha izandla zakhe kanje, aveze izandla ezinamanxeba. Kuthi kukhuleka umuntu onjengami nawe ongafanele nokuthi umkhuleko wakhe yazakala ezulwini, kodwa ngenxa yamanxeba asezandleni zikaJesu uNkulunkulu awuzwe umkhuleko, futhi awuzwe sewuhlanganiswe nokulunga kukaJesu. Yilo nto kuphela bazalwane eyenza ukuthi masikhuleka sizwakale ezulwini. uNkulunkulu mayizwa imikhuleko yethu akayizwa njengoba ivela emlonyeni yethu, uyizwa kodwa seyisuka esandleni sikaJesu, uyizwa seyihlanganiswe nokulunga kukaJesu. Uyazi ukuthi ngeke ngikusho lokhu kubantu ngoba abantu ngeke ngibone bajwayele ukumsola uNkulunkulu ngento eziningi. Uyazi ukuthi bazalwane, indlela isono esesiqhelise ngayo uNkulunkulu nendlela esone ngayo, kahle bekungenzeka ukuthi sikhuleke sifaste, ukuthi ngifaste 10 days ngiyakhuleka ngenza yonke into, ngiyakhuleka njalo. Bekungenzeka ukuthi ngikhuleke kanjalo uNkulunkulu angaphenduli, futhi engaphendulini kwakhe angabi nacala. Siyazwana bazalwane, kungumusa ukuthi siyazwakala kuNkulunkulu masikhuleka futhi uNkulunkulu aphendule.
umusa esiwuthola ngokulunga kukaJesu kungenxa yamanxeba asezandleni. Yingakho uJohane mayibuka bazalwane ubona impepho umusi wayo ongathi usuke esandleni, kanti ngoba uJesu uveze izandla zakhe ezinamanxeba ethi, Baba, ngiyacela uzwe lo mkhuleko. And mayekhuluma uveza amanxeba, ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu engubaba kaJesu uyathinteka mayibona amanxeba endodana yakhe. Uvela akhumbule kabusha konke okwenzeka kuJesu esemhlabeni, athi ngenxa yokulunga kwakho ngizowuzwa lo mkhuleko. Yingakho uJesu, sike sizwe uJesu uthini mawufunda incwadi kaJohane 14 verse 14 uthi, uma ngaba kukhona utho onelicela egameni lami. Siyezwa leyo nto. So uJesu uthi masicela asicele ngegama lakhe. Ayikho enye into eyenza ukuthi umuntu azwakale ezulwini imkhuleko yakhe ngaphandle kukaJesu. Bazalwane, bekungamele ukuthi ngaba siyazwakala, bengamele noba siyaphendula. So mase ukuphenduleka imkhuleko yakho, ubokwazi ukuthi uNkulunkulu ukwenzele umusa omkhulu. Umusa omkhulu. Kahle kahle futhi ngiyafisa ukusho nalokho. Ngiyacabanga ukuthi ngikusho. Ngenxa yalamanxeba bazalwane, ngenxa yalamanxeba asesandleni sikaJesu, asezandleni zikaJesu, awukho umkhuleko ophuma kwinhliziyo ngempela ekholwayo futhi ethembele uNkulunkulu. Awukho umkhuleko uNkulunkulu angawuzwa. Awukho umkhuleko uNkulunkulu angawuzwa. Ukuthi nje thina ngezinye izikhathi sinjengey'ngane. Siyazi ukuthi ingane injani. Ingane mayivuka ekuseni iyakhala. Ikhala ithi ifuna ukudla. Manje makukhala ingane bazalwane, akekho umzali engicabangayo ukuthi uyahlala embhedeni athi hawu cha, hawu ngisafuna nje ukuphumula, bengisafisa namhlanje ukulala kuze kushaye 12. Siyabo, ngaphandle ukuthi umzali mhlawumbe odla idakamiso angakwenzayo mhlawumbe lokho. Kodwa nje umzali nje osemqondweni ngisho engakholwa, makukhala ingane uyasukuma aqale ubuye ekhishini ukuthi ngingenzani. Siyabona leyo nto. Umzali uyaqhubeka ahlanganise, mhlawumbe wenza iphalishi, uyapheka iphalishi, uyapheka uhlanganisa amanzi, ufake ebhodweni, afake usawoti omncane, apheke iphalishi lakhona. Kodwa sonke leso sikhathi umzali seyisukumile, seyilipheka iphalishi. Usukumiswe yini umzali? Usukumiswe ukukhala kwengane. Yini emenza ukuthi athathe impuphu lapha ahlanganise namanzi? Ukukhala kwengane. Yini emenza ukuthi alayite isitovu abilise amanzi? Ukukhala kwengane. Yini eyenza ukuthi athele lamanzi lempuphu lesihlanganiswe namanzi abandayo? Ukukhala kwengane. Njengoba ebhizi nje emixer, konke ukwenza ngenxa yokukhala kwengane. Kodwa ingane ngoba yingane ayiboni, iyaqhubeka iyakhala. Ayikho into eyibongayo. Ingane yoze ithule mase ukudla kubeke phambi kwayo, noma seyifunzwa iqale iyabona ukuthi oh manje sengiyabona ukuthi ke isikhalo sami sizwakele. Siyayizwa lento bazalwane. Ngisho ukudla kusashisa, kusapholiswa, ingane yaqhubeka iyakhala, ayiboni ukuthi kupholiselwa yona. Nathi kunjalo. Nathi kunjalo bazalwane. Ngihleze ngisho lento futhi angiqala ukisho, ngizolwe ngiyiphinda ngoba singabantu siyakhohlwa. Masikhala kuNkulunkulu akwenzeki ukuthi uNkulunkulu angamuzwa umuntu. Futhi mawukhala kuNkulunkulu akwenzeki ukuthi uNkulunkulu angathinteki. And mayithinte uNkulunkulu akwenzeki ukuthi uNkulunkulu athinteke bese sonke izandla athi asike simlindise ke lo, ake simphe nje amaphilisi okulinda. Akukho lokho bazalwane. Akukho lokho. Ukuthi nje uNkulunkulu njengoba nomzali kuba nezinto azenzayo phambi ukuthi iplate lifike phambi kwengane, noNkulunkulu uthola ukuthi kunezinto azenzayo ezenza ngenxa yokuthi ukhulekile. Ngenxa yokuthi ukhulekile azenza uNkulunkulu. Wena uthola ukuthi mhlambe impendulo soyithola nini? Soyithola mhlambe emva kwey'nsukwana noma emva kwenyanga noma ayeselincwadi kaDaniel into engicela siyibuke bazalwane, ngoba abantu ukuphendula kaNkulunkulu ngesinye isikhathi abakuboni. Incwadi kaDaniel chapter 9. Incwadi kaDaniel chapter 9, amanye amavesi asiwafunda. Kunevesi nje ngifuna sisoweqe kulona, kodwa ngifuna sibone kuverse 3. uDaniel uthi waqala ukukhuleka kuNkulunkulu. Uthi wakhuleka kuNkulunkulu wathi, and then uDaniel chapter 9
kulotshwe umkhuleko uDaniel awukhuleka kuNkulunkulu. Ngicela manje siphenye bazalwane. Siye ku verse 24. In fact ake siye from verse afunde no verse 23 ukusave isikhathi verse 23. Oh, okay. Uverse 23 ufundeka kanje. Ekuqaleni kokunxusa kwakho izwi lavela. Sengifikile ukukutshela ngokuba uthandekile. Ngalokho qonda lelizwi, uqonde nombono. Amen. Kufika ingilosi izokhuluma noDaniel manje. So uDaniel lokho yakhuleka. Ingilosi mase ifika kuye ingilosi sekade ekhuleka. Imtshela into emangalisayo. uNkulunkulu lento uyitshela uDaniel. Kodwa uNkulunkulu lento ufisa ukuthi nathi siyazi ingakho ilotshiwe kule ncwadi kaDaniel. Iyazwakala bazalwane. Yini amtshela yona? Uthi ekuqaleni kwakho ukukhuleka lithi kusho ingilosi. Uthi usaqala Daniel ukuvula umlomo uthi yakhuleka ngathunywa. Uthi manje sengifikile ukuzoku-understandisa umbono. Sezele bazalwane. And then uNkulunkulu futhi uyasho la isizathu. Ngicela ukubuza bazalwane. Yini eyenza ukuthi uNkulunkulu athi eqala nje uDaniel ukukhuluma abe uNkulunkulu ayithumela ingilosi athi hey hamba nangu uDaniel yakhuleka hamba uphendula umkhuleko. Yini eyenza lokho bazalwane? According to the verse konke sitsheniwe evesini. Cela unmute ukuze nje siphendule kahle. Yini eyenza ukuthi uDaniel athi mayikhuleka esaqala engakaqedi engasho ukuthi amen. Esaqala ithi ingilosi uqala ukukhuleka ngathunywa. Yini eyenza lokho? Khona kunye bazalwane ngicela ukusho before niphendule ngicela ukusho. Impendulo ila ivesini ku verse 23. Thandekile uDaniel kuNkulunkulu. Thandekile. Yebo siyayizwa leyo nto. Uthi ingilosi ithi Daniel ngisheshe kathunywa ngoba hey ndoda uyathandwa ezulwini. Amen. Uyathandwa ezulwini. Manje uNkulunkulu ebengafisi ukuthi akulindise uyathandwa ezulwini. Siyayizwa lo bazalwane. So wonke umuntu uNkulunkulu amthandayo njengoba nathi siyasazi ukuthi siyathandwa bazalwane ezulwini. Mele sibe nalo umqondo ukuthi mangikhuleka uNkulunkulu uyezwa. Mangikhuleka uNkulunkulu kunomnyakazo awenzayo. uDaniel wakhuleka isikhathi asazi ukuthi mhlawumbe isikhathi singanani mhlawumbe wakhuleka i-hour asazi siyayibona leyo nto. Kodwa kunesikhathi between uDaniel esaqala ukukhuleka nalapho kufika khona ingilosi. But leso sikhathi akusho ukuthi uNkulunkulu wathi ake simbuke nje asike simbuke cha. Wathunyelwa masinyane uGabriel uthi hamba uyophendula lo mkhuleko. Asena chapter 10, let's go chapter 10. Daniel chapter 10. Konke ngifuna siyibuke ngomkhuleko. Yebo. Nako bazalwane ngicela sifunde verse 2 no verse 3. Uverse 2 ufundeka kanje. Ngalezo zinsuku mina Daniel ngangilila amasonto amathathu apheleleyo. Ngangingadli isinkwa esithandiweyo nenyama newayini akungenanga emlonyeni wami. Futhi angizicobanga nakanye kwaze kwaphelela amasonto amathathu. Amen. uDaniel la uyakhuleka. Ukhuleka how many? Uyakhuleka uyafasta for how many days? 21 days uDaniel fast. Udla nje ukudla okusimple kuphela ukuze angaphelelwa ngamandla. Aqhubeka uyakhuleka. Nabo zalani ifast right kakhulu le ukuthi siyenze uNkulunkulu nje uyezwa. Siyabona example la kuncwadi kaDaniel. Elesifunde ke manje uverse 4. Verse yeah. Verse 4 and 5. Yeah. Mesiqala lapha ku verse 4 ufundeka kanje. Ngosuku lwama-24 lwenyanga yokuqala ngiseceleni komfula omkhulu iHidekeli. Ngaphakamisa amehlo ami ngabona, bheka, nangu umuntu embethe ilineni ebhince okhalweni igolide elicwengekileyo laseYufazi. Alibambe lapha. Now Yeah. uDaniel uthi ngosuku
on the 24th day. Sayibona lento bazalwane. On the 24th day of the month. Ngamanye amazwi uDaniel usithi waqala ukufasta on the 3rd day. So 21 plus 3 seku 24th day. On the 24th day of the month. Uthi uDaniel kwabonakala lo muntu kahle kubonakala ingelosi. Sayizwa lento bazalwane. So kuthathe isikhathi ukuthi uDaniel lana aphenduleke. Uloku yakhuleka akwenzeki lutho for 21 days. Loya day 1 iyadlula kuthulekile, day 2 iyadlula kuthulekile. Mhlambe sengiyacabanga ukuthi mhlambe uzoyazibuza ukuthi how. Kodwa kulesa sikhathi bengikhuleka ekuqaleni kuchapter 9. Kathiwa nje ngiyathandwa ngiyezwakala ngokusheshsha manje mhlambe kwenzakalani. Ake sibone ukuthi ingilosi ithini kuyena abazalwane mase ifika la. Sele sifunde ku verse 12. Wayesethi kimi, ungesabi Daniel, ngokuba kusukela osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho ukuqonda nokuzithoba phambi kaNkulunkulu wakho, amazwi akho ezwiwa. Mina ngifikile ngenxa yamazwi akho. Amen. Sayizwa leyo nto bazalwane. Kuthiwa lana kusukela ekuqaleni yabona uma ngifunda kule English ithi lana ngesikhathi uDaniel ekubeka enhlizweni yakhe ukuthi ufisa ukuqonda lezi zinto zikaNkulunkulu. Engaqali ngisho ukukhuleka kuthiwa kusesenhlizweni athi yabona manje kumele ngingene ku-fasting ekanje nakanje. Uyazi ukuthi uJesu uma ekhuluma ngomkhuleko uthi ubaba osezulwini uyanazi ukuthi nifunani ningakusho nokusho. Kuthiwa uDaniel esakubeke enhliziyweni ukuthi cha ngifisa ukuqonda. Ngifisa ukuqonda ngizongena ku-fasting kanje. Kuthiwa kwazwakala. Kuthiwa manje mina ngithunyelwe ngenxa yamazwi akho. Mawufunda ku verse 13 uyasho ingilosi ukuthi yile ibambezelile ithi ibisilwa nenkosi yasePersia. Ngibe kanjalo ngisangazi iPersia ukuthi yini ngesizulu. Kodwa ithi ibisilwa nenkosi yasePersia for 21 days. Sayibona lo nto. So sonke lesikhathi uDaniel ekhuleke fasta already ingilosi ayisekho sezulwini zela emhlabeni ibambene nenkosi yasePersia. Sayizwa lo nto bazalwane. Ibambene nenkosi yasePersia. Ingilosi yayizama ukusebenza kwinkosi uCyrus ukuthi kwenzeke lento uNkulunkulu wayilobile ukuthi izokwenza uCyrus ukukhulula kwabantwana bakaNkulunkulu beloku bededelwe. Siyibona lo nto. Mawufunda incwadi kaEzra chapter 1 understand kakhulu uDaniel chapter 10 lo. Ezra chapter 1 ikhuluma ukuthi uCyrus eqala ukubusa wabhala i-decree. Washaya umthetho ukuthi amaSirayeli asengahamba manje ebuyele ezweni lakubo. Kodwa uSathane naye wayengahlezi phansi. Wayeloke efaka izinto nemicabango enhlizweni yenkosi. Yabo ukuthi cha amaSirayeli phela akangasizakali kangaka, anganikezwa ukuthi nokuthi. Manje uDaniel uyabona ukuthi izinto sezihamba kancane ngathi akuqhubeki umsebenzi wokwakhiwa iJerusalem ngalendlela ebecabange ngayo. Lithi iBhayibheli wafasta. Mayifasta bazalwane ingilosi iyathunyelwa ukuthi ayihambe kaSathane enhliziyweni kaCyrus inkosi yasePersia. Kusho lokho lapho makuthiwa ibambene ingilosi nenkosi yasePersia insuku eziwu-21 amasonto amathathu. Yingoba uSathane uqobo wayisebenza enhliziyweni yasePersia manje kuyaliwa. Inkosi yasePersia iloku icabanga yazi lento yenzeka nakithi singabantu. Thondi lokhu uyacabanga ukuthi ngikwenze lokhu ekuthathi ngakwenzi. Kanti sekunempi uSathane ufaka lo mcabango uNkulunkulu uzama ukuchiliza umcabango. Ufuka uSathane ufaka umcabango uNkulunkulu uzama ukuchiliza. Kubanjene kakhulu. Ithi ingilosi futhi zange iziphumelelwe. Ithi ngaze ngabiza uMikayeli uthi kaze kwaza uJesu uqobo. Waze waphumelela uJesu uSathane wanqobeka. Seyibona leyo nto bazalwane. Uma kuqhamuka uJesu uSathane ehluleka sekuyi-end yestory kuqhamuka uJesu. But ke into ebengifisa siyibuke ile bazalwane ukuthi kumele sibe nawo lo mqondo ukuthi ngisho noba impendulo yami angiyiboni manje kodwa kumele ngibe nesiqiniseko ukuthi ngizwakele khona manje ngoba uNkulunkulu uyangithanda.
uNkulunkulu uyangithanda. Yize ngingafanele, kodwa ngenxa yothando lukaNkulunkulu nangenxa yokulunga kaJesu, uJesu ngiyambona ethetha phakamise izandla ezinamanxeba. uNkulunkulu kubuye konke uJesu akwenzile kusukela ekuzalweni kwakhe, ezalwa ngendlela ewuhlazo, indodana kaNkulunkulu, umdali wezinto zonke. Kubuye konke lokhu uJesu akwenzile kube manje emehlweni kaNkulunkulu. Kusithe konke lokubi wena wake wakwenza. Siyayizwa le nto bazalwane. Qamuka impendulo. Ingakho siyatshelwa la ukuthi imikhuleko yabangcwele ithi mayiqhamuka inyuka kanye nalomusi lo wempepho. Le mpepho lo musi wempepho umele ukulunga kaJesu. Ngaphandle kokulunga kaJesu ngeba akekho umuntu ophendulekayo imikhuleko. Mhlawumbe ke sibuke okunye, ngicela usibuke okunye. Sike siyiqonde le ndaba yempepho mhlawumbe. Asine incwadi kaNumeri, Numbers chapter 16. Sibona into eyenziwa impepho. Basekhona abazalwane? Yebo. All right. Numbers chapter 16. Nabazalwane, kuNumbers chapter 16 ngifuna uyichaza ukuze siqonde. Kunabantu abagangayo bathi uKora, uDathan noAbiram, mhlambe sike siyifunde. Mambeganga baphikisa ubuholi uNkulunkulu abubekile. And then bagcine ke bebulawa ngibeke kanjalo, begcine befa, umhlaba uyavuleka ubagwinye bahlona. Emva kwalokho ukuthi beshonile, abantu baseSirayeli, ngoba uyabazi abantu banjani emhlabeni wonke, abantu behleze into emangazayo nje, behleze besesayidini esikhathini esiningi salabantu abangaholwa uNkulunkulu. Isizwe sonke saseSirayeli sasisesayidini salabantu abathathu, lamadoda amathathu abemhlubukile uNkulunkulu, uKora, uDathan noAbiram, la sebebulewe manje avele waginywa ngumhlaba. Abantu baseSirayeli bazitshena ukuthi nguMoses obathakathile, obaloyile ukuze umhlaba uvuleke kanje. So bafika kuMoses, mawufunda uverse 41, bafika kuMoses noAaron bathi, nina Mose noAaron nibulale amadoda kaNkulunkulu, futhi bafika bephethe amatshe. Siyezwa lonto bazalwane? Now ake sibukeni kusuke sifunde mhlambe kuverse 42 siqhubeke naye. Sigcine kuba. 42 siqhubeke. Mhlambe asigcine nje verse 42 to verse 44. Oh, okay. Mesifika lapha kuverse 42. Yeah, verse 45, sorry. Qhubeka verse 45. Oh, okay. Verse 42 45. to 45. 45. Verse 42 to 45. Oh, verse 42 to 45. Ngiyabona. Verse 42 ufundeka kanje. Kwathi inhlangano isibahlanganyele oMose noAaroni, babheka ngasetendeni lokuhlangana. Bheka, ifu lalisibekela, inkazimulo kaJehova yabonakala. OMose noAaroni bafika ngaphambi kwetende lokuhlangana. uJehova wakhuluma kuMose wathi, khuphuka kule nhlangano ukuba ngibaqede ngokuphazima kweso. Bawa ngobuso babo. Amen. Amen. Now ngicela sizobona into ezolandela-ke. Lana siyabona manje ukuthi abantu bafuna ukubulala uMose noAaron, bathi uMose uyathakatha ubulele abantu. Kwabe sekubonakala uJehova lapha, kubonakala ifu, kubonakala uJehova. And then uNkulunkulu athi kuMose, hlehla ngibulale labantu ngibaqede. Ngoba ekuqaleni bebesupporta abantu abahlubukile. Manje sengizibonakalisile ukuthi angikho kulabantu laba ababehlubukile, uKora, uDathan noAbiram. But still manje bafuna ukunibulala nina. Shuthi ngempela labantu cha bazimisela ukwenza okubi. Kehlani-ke ngibaqede. And then kunento ekhulunywa nguMose, and bazalwane ngifuna ukunitshela mhlawumbe singafiki yona. Kwathi uNkulunkulu ekhuluma kanjalo kwaqala isifo. Sisuka ngale kwaSirayeli kule emngceleni, angisho kunomngcele ngalana. Abantu bahlala babekile amatende kusukela ngale kuze kuyophela ngale. Kodwa isifo saqala kumngcele wokuqala.
Saqhubeka nabo, siqhubeka namatende njalo ongathi bazalwane ngathi kuhamba igagasi. Kufa abantu njalo ematendeni la sidlula khona nje isifo sisiza kahle. Kuyafiwa. Now buka into ekhulunywa nguMose, verse 46. So funda ku-verse 46 uyoma ku-verse 48. Yebo. Uverse 46 ufundeka kanje. uMose wathi ku-Aroni, thatha umcengezi wakho womlilo, ubeke kuwo umlilo wase-altare, ufake impepho ngaphezulu, ukuyise masinyane kuyo inhlangano, uyenzele ukubuyisana ngokuba kuphume intukuthelo kuJehova, isifo sesiqalile. U-Aroni wayesekuthatha njengalokho ekhulumile uMose, wagijima phakathi kwebandla. Bheka, isifo sasesiqalile phakathi kwabantu. Wabeka impepho, wabenzela abantu ukubuyisana. Wema phakathi kwabafileyo nabaphilayo, isifo sanqamuka. Ngayibuka lento yempepho bazalwane. Yazi mina i-imagination yami mangizwe into ngivele bathi ngiyayibona ngamehlo. Ngibona isifo siqhubeka kufa abantu ngenxa yokungalungi kwabo, ngenxa yesono sabo. Bayafa abantu. Uthi uMose ku-Aaron, ndoda kuyafiwa kuzophela isizwe. Thatha impepho, ungene phakathi kwabantu banxusele, ubenzele ukubuyisana. Siyabona le bazalwane. Uthi u-Aaron wagijima wangena phakathi kwabo ukuthi u-Aaron wathi la ame khona kula sama khona isifo. Lithi iBhayibheli maliqeda lithi u-Aaron wama phakathi kwabaphilayo nabafileyo. Ngamanye amazwi kuleli side kwakhona abaphilayo, kuleli side khona la abafileyo. Into eyenze lo mugqa lo enqamule isifo yile mpepho yokubuyisana. Le mpepho ebazalwane mayenza lento ekanje, kumele isicacisele leyo nto ukuthi le mpepho imele ngempela ukuphila nokulunga kukaJesu Kristu kanye nokusifela kwakhe esiphambanweni. Sayizwa bazalwane. So impepho leya imele ukulunga kukaJesu, okukona kuphela okusenzela ukubuyisana. Yiyo into enqamula isifo. Kumele ngaba sonke sifile, sayizwa bazalwane. But into enqamule isifo yasipha ithuba lokuthi simkhethe uNkulunkulu, ukulunga kukaJesu. Njengoba nje zonke izinto angisho yakhuluma umpostoli uPaul kwincwadi yamaGalathiya, uthi izinto ezazibhalwe kumthetho kwiTestament elidala la ku-ceremonial law, zonke lezi zinto zazisifundisa ngoJesu, zazisiletha kuJesu. So le mpepho ikhuluma ngoJesu, nemihlatshelo yonke eyihlatshwa ikhuluma ngoJesu. Ingakho uJesu mayikhuluma kubaFarisi, mafunda incwadi kaJohn 5 ku-verse 39, uthi kubona niphenya imibhalo ngokuba kuyo imibhalo nithi ninokuphila okuphakade. Uthi kodwa imibhalo yiyo ekhuluma ngami. Seyizwa leyo nto, imibhalo yonke. And lapho uJesu ayikhuluma ngemibhalo yeTestament elidala ngoba ngesikhathi sikaJesu lalingalotshwa iTestament elisha. Lalotshwa iTestament elisha, ompostoli uPaul masebekhona bevangela besenza konke lokho. Incwadi yokuqala yalotshwa ke eloba incwadi eyithumela kwibandla laseTesalonika, incwadi yokuqala leyo kwiTestament elisha eyalotshwa. So ngesikhathi uJesu ethi niphenye imibhalo kodwa yonke ikhuluma ngami, usho iTestament elidala. And nala kule mpepho kwakukhulunywa ngoJesu okuyena ozokwenzela abantu ukubuyisana. Asithembe ukuthi lokho bazalwane siyakuzwa. Now ake siqhubekeni bazalwane. So bengifisa nje lokho ukuthi sibone kwincwadi yesambulo ukuthi le ngilosi ephethe impepho, le mpepho le imele ukulunga kukaJesu, ukulunga kaJesu. Mhlawumbe ngifunde nje sicaphune. Khona into engifisa ukuyifunda bazalwane. Into engifisa ukuyifunda ake ngishare screen. Siyabona bazalwane. Ngimane ngiveza le zicaphune bazalwane mase ngiveze amavesi amaningi. Mhlambe abanye ngoba bakhona abanye abasha bebekade bengekho sisafunda kusukela kulo nyaka ophelile. Abangaqondi ukuthi yeziphi le ncwadi. Kodwa ke abantu bangafunda baseshe kuyifunde ezinye ezidlulile. Kodwa masifunda le ncwadi sifunda incwadi zomuntu ezazibhaliwe umnyumama ephila kudalo Ellen White.
So ngisuke ngifundela kakhulukazi lapho suke beqonda ukuthi okay Ellen White ubani. U-Ellen White wayengumprofeti, uNkulunkulu wampha imibono, izinto eziningi wayeyibone ngamehlo. Lezi sizifundayo wayeyibone ngamehlo. Njengoba ubona la mayisaqala ithi in the holiest I saw an ark. Yabo, ukhuluma ngento ayibonile. Now ngisuke ngenzela abantu labo suke beqonda nabo ukuthi okay le mbhalo le ibaluleke kanjani ukuze babone ukuthi lento esiyifundile manje emavesini ngempela no-Ellen White naye wayibona njengoba injalo. Ake sibukeni Early Writings, incwadi yiyo le Early Writings page 32 lapha ekugcineni yabona ngibhale reference. Now ithi lana in the holiest, makhulunywa nge-holiest ikhulunywa ngani? Ngendawo engcwele kwi-tabernacle likaNkulunkulu, kodwa siyazi la ukhuluma nge-tabernacle elisezulwini. Siyabona bazalwane lo mcengezi esikhuluma ngawo. Nayibona lesithombe lesikhathi leti esikhuluma ngayo. Isitsha sempepho nasi. Buka impepho. Siyabona nazi izandla ongathi ziveziwe kuJesu njengoba kukhuphuka impepho. Ingakho uJohn wabona ngathi impepho ikhuphukela esandleni, isuka esandleni sikaJesu. Ake sifundeni kodwa lokhu ukuthi in the holiest I saw an ark. On the top and sides of it was purest gold. Uthi endaweni engcwele ngabona umphongolo. Uthi phezulu komphongolo nasemaceleni kwakuyigolide, pure gold, golide nje straight. It on each end of the ark was a lovely cherub with its wings spread out over it. Their faces were turned toward each other and they looked downward. Kuthi kwakhona amakerubi abebuke phansi futhi ebukene. Kuthi between the angels was a golden center. Kuthi phakathi kwezingilosi lezi ezilapha i-ark bazalwane, i-ark kodwa ezilapha kwi-ark umphongolo. Kuthi kwakhona umcengezi noba isitsha sempepho. Kuthi above the ark where the angel stood was an exceeding bright glory that appeared like a throne where God dwelt. Kuthi Jesus stood by the ark, and as the saints' prayers came up to him, kuthi the incense in the center would smoke, and he would offer up their prayers, the incense, to his Father. So exactly lento esiyikhulumayo. No Ellen White uthi yena wayibona ngamehlo uNkulunkulu emnikeza umbono wezinto ezenzeke ezulwini. Uthi makukhuleka abangcwele, uthi kwakunesitsha ngathi siyanyakaza ezulwini bese uJesu kube uyena ocelayo oyinxusayo lento okungathi suka kuyena uqobo. So yiyo into ayenza ukuthi abangcwele bazwakale mabekhuleka. Yinto enza ukuthi abangcwele bazwakale mabekhuleka. All right bazalwane. Na ngifuna ukuveza enye into ngokubaluleka kokukhuleka. Asinencwadi kwabaseKorinti besibili. Sizoyivala la le ndaba. Ngicela ukusho lokho. Kunento usathana yenzayo. Siyayazi bazalwane i-magnifying glass lefana neyibuka ngisho. Othi moyibekile lapha othisha bayazi ukuthi ezikolweni izingane mazibuka izinto zifuna ukuyibona iseduze kakusetshenziswa yona i-magnifying glass. So zonke lezi zinto ama-microscope, ama-binocular, ama-magnifying glass lonto uthola ukuthi sekudeni uyibona iseduze. Yabo. Ithi into encane uyibona inkulu. Kunjalo i-magnifying glass leyo. Sizofunda la ivesi. Kunento engifisa siyibone. USathane une-magnifying glass naye. Kale sibambe nje lokho engikushoyo. USathane une-magnifying glass. Kodwa le magnifying glass ayigqokwa nguye. Le magnifying glass uyigqokisa thina ukuze ukuthi masibuka izinto sibone through le magnifying glass. And yiko ekushaya kakhulu singamaKristu. Ake sibukeni bazalwane umuntu ngenxa yomkhuleko owagcina engayigqokanga noba wayiphila engayigqokanga le magnifying glass kaSathane. Yayingekho nje emihleni wakhe. Ake sibone kulento ayikhulumayo. Asifundeni lapha kwincwadi 2 Corinthians chapter 4. Uverse 17 no 18. Mesiqala lapha kuverse 17 ufundeka kanje. Ngokuba usizi lwethu
olululana olungolomzuzwana luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade. Thina esingabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Amen. Uyabona laba uma ufunda chapter 4 ka2 Corinthians, umpostoli Paul ukhuluma ngezinto ezibuhlungu ezibehlele. Yabona uma ufunda ku verse 8, uthi we are troubled on every side yet not distressed, uthi we are perplexed but not in despair, uthi persecuted but not forsaken. So ukhuluma uthi siyahlushwa zinqa zonke kodwa uthi asidangali, uthi siyashawa senzeka lokhu. Zonke lezi zinto zazisenzeka kumpostoli uPaul, futhi zenzeka esaqala ukusebenzela uJesu. Waphila iminyaka umpostoli uPaul esebenzela uJesu. Yathi lo minyaka isophela bazalwane, umpostoli uPaul wayesebenzela uJesu, wabulawa umpostoli Paul ngokususwa ikhanda. He was beheaded. Sayibona leyo bazalwane. Now ngifuna sibone ukuthi lenhlupheko engaka futhi esikhathi eside kangaka uthini yena ngayo. La ku verse 17 uthi usizi lethu. Kambitheni ngesizulu kodwa lana ngesingesi ithi for our light affliction, usizi lethu olululana. Sayibona nibazalwane, akasho mayibuka inkinga zakhe athi usizi lwami olungaka olukhulu kangaka. So uSathane into engifuna siyibone ukuthi bazalwane, masingakhuleki, masingaphiki emlekweni, uSathane usigqokisa i-magnifying glass yakhe, izibuko zakhe, ezenza ukuthi zonke izinsizwa esizibukayo sibona ngathi likhulu. Yazi ukuthi ubone ngathi nguwe nje ohlupheke kunawo wonke umuntu ohlushwayo, engathi nje wena umuntu ongathandwa kunabo bonke abantu, wena yonke into yakhe ibe ngaka ngoba ugqoke izibuko zikaSathane. Sinemizi, siyadla, asikaze sishawe. Lana kukhuluma umuntu wayengenamuzi, umuntu wayehamba eshawa ngenxa yevangeli, umuntu ayicishe afe ngenxa yevangeli, umuntu okashawe ngamatshe, umuntu okashawe ngemvubu, umuntu oke aboshwe. Kubani la kuthina okaboshwe ngenxa yevangeli? Ngisho mhlawumbe ukuboshwa nje kuphela-ke. Umuntu yonke leyo nto umpostoli uthi ngiyakwazi ngisho nokuthi yini ukuba sendlaleni, ukuswela engabi nalutho. Sayibona leyo nto. Khuluma umuntu onjalo la. Kodwa uthi mayikhuluma uthi usizi lethu olulula, uthi our light affliction. So bazalwane, yini yamenza lo mzalwane abuke izinsizi ngalendlela eziyiyona zilulana? Ingoba wayiphikelela, wayihlala emkhulekweni. Manje waseyibuka ngendlela uNkulunkulu amsizayo ukuthi abone ngayo. Siyayizwa lento bazalwane, uNkulunkulu waseyimsizile lo mzalwane ukuthi abone izinto ngendlela yezulu, anganaki izinto kakhulu ezala emhlabeni. But leyo nto ayenzeki kalula, yenzeka masikhuleka. Kumele sikhuleke bazalwane, siqine ekukhulekeni. Now i-magnifying glass kaSathane i-magnifier inkinga esinayo kube ngathi inkinga enkulu. Then number 2, nesikhathi. Uyamuzwa uthini lo mzalwane? Lo mzalwane ohlupheke eqala ukusebenzela uJesu waze wayofa for almost 30 years esenza lo msebenzi umpostoli Paul. Eqala ukusebenzela uJesu waze wayofa umpostoli Paul. Almost 30 years njengisho ukuthi ephila lempilo umpostoli Paul. Kodwa uthi mayikhuluma lana uthi for our light affliction which is but for a moment, uthi ngomzuzwana nje. Sayizwa le nto bazalwane. Uyazi ukuthi mangifunda into kanje ngibe ngibona ukuthi Nkosi elusize usiphe ukukholwa. Kunomuntu mhlawumbe ongazoba nawo umsebenzi unyaka noba iminyaka emibili, kodwa uyadla uyaphila, mawukuthi nezingane ziyaya esikolweni, musa kaNkulunkulu. Angisho abantu basebenzela ukuthi badle, basebenzela ukuthi baye esikolweni, kodwa yena akanamsebenzi, kodwa lezi zinto ziyaqhubeka. Akawubona umusa, ubona ubukhulu benkinga. Kanti bekumele ngabe uthi ikhona yona inkinga kodwa ilulana.
ilulana futhi nesikhathi kuseyisikhashana. Siyibona lo kodwa ngoba sigqoke i-magnifying glass kaSathane bathi ingenkulu phela manje and futhi ithatha ithatha isikhathi uNkulunkulu akaphenduli. Konini ngicela ukuthi sayizwa le nto bazalwane, ngoba i-magnifying glass kaSathane asifaka yona injalo. Kube nzima-ke manje ukwenza lento esiyitshenwa yizwi, njengoba izwi likaNkulunkulu lisitshena mawufunda kwabaseThesalonike bokuqala chapter 5 kuverse 17 ukuthi asibonge njalo kuyo yonke into, asibobonga. Kunzima manje ukubonga ngoba sigqoke i-magnifying glass. Sigqoke i-magnifying glass. Nomuntu mayekwenza into uyi-magnify yenze ibenkulu. Yambona nje umpostoli Paul ngathi ngiyambona mayithi inkinga lezi zelulana uyosho ukuthi usibanibani ungidelile kodwa hayi cha kululana nje ngoba uhleli lo mzalwane emkhulekweni uhamba ngomoya ukuze angadonswa yinkanuko zenyama. So bazalwana sihlale emkhulekweni. uJesu namanje sikhuluma uyasinxusela, and mayisinxusela uveza amanxeba asezandleni. Mayiveza amanxeba uNkulunkulu kubuya konke ukulunga uJesu akwenza. uJesu ehamba elala ezintabeni ngenxa yethu, eshiye ubuhle bezulu. Manje uNkulunkulu mayibona yonke lento eyenziwa nguJesu, leyo nto ifike isithe konke lokubi esake sakwenza. Mawukhuleka uNkulunkulu ube uzazi ukuthi izono zakho uyivumile futhi izono zakho wazishiya. Ungavumeli uSathane aloku ethi lo mkhuleko wakho ngeke uzuzwakale ngoba yakhumbula ngelinye ilanga wena wake wenza ukuthi. Yakhumbula nawe wenza ukuthi. uSathane unjalo bazalwane, and mayenza kanjalo wenza ukuthi manje singabi nakho ukukholwa. Siyibona leyo nto, nomkhuleko sikhuleka sibe singabaza. And iBhayibheli lithi umuntu ongabazayo akatholi lutho kuNkulunkulu. So kumele sikhuleke simthembe uNkulunkulu ukuthi siyathandwa ezulwini. Futhi konke ububi esike sakwenza ngaphambilini kuyasithwa ubuhle bukaJesu obenziwe nguJesu Kristu. Sathi singazikhumbula lezi zinto, sikhumbule ukuthi futhi masikhuleka uNkulunkulu uyasisiza kuphume le magnifying glass lezibuke esizigqokiswe nguSathane. So incwadi yesambulo masiqala ukufunda ngamacilongo iqala lapho. Bengithi ngizoqhubeka-ke ngiveze ukuthi amacilongo ngasho ukuthini, kodwa ngenxa yesikhathi sesizokudlulisela lokho kwisifundo esilandelayo. Manje singavala ngomkhuleko bazalwane. Tata unothando olumangalisa kakhulu, siyabulela isifundo esiphesona, siyanxusa Nkosi yezulu. Njengoba sewusibonisile izinto ezenzeka ezulwini, ukuthi Nkosi kanti masikhuleka kwenzeka kanje. Nokuthi Nkosi masikhuleka ngenxa yokuthi uyasithanda nangenxa yokulunga kaJesu, uyezwa masinyane futhi uyaqala ukwenza Nkosi umnyakazo masinyane. Sisakhuleka nje Nkosi. Siyakubonga kakhulu, siyakubonga uNkulunkulu ongahluleki. Cela usisize Nkosi sikuthembe. Sithi Nkosi noba kunezinto ekade siyicela siyikhulekela, sithembe ukuthi uyezwa. Futhi nokuthi Nkosi khona sewukwenzayo ngisho namanje sikhuleka. Nokuthi uzophendula ngendlela yakho Nkosi ehlakaniphile kunendlela yethu esicele ngayo. Sicela konke Nkosi usisize ngako ngegama likaJesu Kristu siyanxusa. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just